thiam zirna channel thlir tu te in zawa in chi bai ole tun tu ma hian hei electronics thil hova apa sang te kan ron soi do na heng hina kina amal te tein an ha tho dan te kan ron soi tura ngai la tuna kan hmu la ya hi adapter ania keyboard electronic keyboard atana kan man lai ania mobile charger kan ti te hetiang ho thil charge nan inverter kan ti ang chi te heng ho nen hian a khol ni phunga hi ain ang deuh veka akal phunga chu tle min dang deuh ma se hetiang ang ni phung ho hi chu a in ang veka tv te hetiang ang thil danga po hetiang deuh vek ki akal phung ania mai ro chu abung ruan na tho dan tura zira ro chuan tlem in a dang chho ve ti ero kha chu kan hriat a poimo tu na mi ero hi chu AC current kan ti kha low converter DC low converter chu kan duang zat DC volt pe chuak tura low siam tu adapter te kha ani mai ta kan hriat dan tu chuan set top box adapter kan ti ang chi hote kang hote nen khan an ha tho dan in ang vek ani ti chuan hei lai hian a box hi kan han hmuanga hemi a box du ma hi AC input AC ron lu na ani ta ni helai hi hemi atang hian AC ron lu ta hi ta hian ke pathuma oma line le neutral le art line ani ta ni ti chuan heta hian hei hi om le hei helai tleva ta te hi hemi hi fuse ani fuse electronic thil uluk le engemaw a chuan fuse hi om zel a chan chu apat danga chiat vak ma a fuse manga lo ven ani thina a chiat engemaw so ta lo omin pat danga kan chiat vak aya hemi fuse hi alo chem sa thin ni chuan a dot le mi hi thermistor ani a hei chu nakina om zia kan la soyanga tin hei helai a hian diode alo om le a diode hi electronics bungro hrim a chon poimo top khok ani diode tel lo chuan akim thei lo ti la kan soi sual lowang tin helai lian pui hi capacitor ani hei hi ni boka hei hi ni bok ta a capacitor ani a tin helai mi hi ani bok ta capacitor amai ro chu an na tho dan hi tle min adang hret thung ta ni hei heng lai mi hote po hi ani ta a amal malin kan la soi tura ngai la ti chuan hei hi IC ani le ta ni IC hi adapter then kata chuan a om lova ke nia chuan a om ani chuan helai hian MOSFET om le a heng ho hi avar ami heng ho hi resistor kan ti ani ta ni hei heng ho hi resistor ani a hei hi helai lian pui hi transformer ani le ta a hei hi output volt chuana select na kan duang zat 12 volt nge 5 volt nge 6 volt nge 8 volt khatiang kan duang zat control na select na ani vele thung ta ni ti chuan het tang hian AC kha aron lu ta electronics bungrua hian kan hriat tur chu electronics bungrua ho hi AC mang ringot hian anung thei thin lova DC mang thin ta ni ti chuan het tang hian AC ron lu ta helai hian main filter ani ta ni current suk lo nan hei hian alo filter ta ni chu heta hian hemi kal diode kal tlang hnuah hian diode hian AC kha DC alo chan tira ti chuan asuk zuk lo nan hei hian alo veng ta a chu hemi a hian ron kal ta a MOSFET a hian MOSFET hian IC hi a on ta a ti chuan IC on vele hian IC tangin current kan duang zat kan pe chuak thei ta hei hi IC om na chan chu current eng ang zat nge pek chuak kan du ti kha IC hian control ani hemi kan select ang kha ta hian ron lut ta IC hian chumi zat chu alo pe chuak ta a ti chuan helai hian helai shui hi kan hmunga hei output ani ta a helai hian DC kan du ang zat kha aron pe chuak ta ni next video a eng ho pa sang na tho dan hi kan ron soi le dona ka channel clear tu tanin lo tangkai pui ngai ka be se ya lo subscribe a lo like theu turin kan han so ma chu